toi whaatalo whātui lau whafunga angale nei tū lau le aso a lo mai o nisini o tātou tala mai vai whanua. Uma whaiona tū whaata CLO Radio Samoa mo lau whafunga anga. O lo ise tū langa ti ngaina se tangata i le whale mai le taimine. Ma ua i whaamtalanga na awhia ina wasoa o ia se ta avale po se van i Red Beach i tū mātua au kilani le po ana po o le aso lulu lea. Whamawina na wala awane le au nanga o whaalablave tutupu wafose i le awala o whanga pararoa po le tū lai iwa i le po ana po. Ma o le nanga i atuai loa ni ta avale whale mai se lua po ambulances a le hato hone St. John. Ta ua o le tasio i tangata na awhia na whaanatinati o na avatu i le whale mai au kilani mai whai lava sina tūnga o na manuanga. I anta mai le no whanga na tupu ai le whaalablave o whaali ai o se van pae lea na awhia. Ma o lo iai se vaingo le pito le taavale po le kona i le pito i luma o lo leanga ma ua tae le tioanta pito i luma ma o lo omofo i le tampuni o le afi. Na mawhaio na ave ese lea taavale mai le nofanga le tūla iai le whaalablave ai tō tatala le awala po le anga i atu le vailuanga o le pō. O lo talia nei se whaamtalanga mai leo e tusai ma le nei whaalablave. Ua whalia nei ini pepa mai le whaamsinonga, le tele o whaamaumaunga inisio talaanga ma le mafua anga o le maliu ai o le tamaa matua ia tui pulo tuvi. O se na maliu whaafua sei ina ua whana e se tasi, a o tamawhai e anga ia tu o ia i lana ta avale whainga luenga. Whamawina reporti ma le leti o whaamaloa New Zealand, i nei whaamaumaunga o whamawina ai e iai le tartonunga leo. O si tangata anu tonga na whasiotia e se tasi o tangata. Ua tā ua o le hitman mai a Amerika. Ma o le nei tangata na whaatino ina le sonu ngā tū la fono, e whapeo se tasi e iai o na so tanga i whainga whaaso tū la fono te tele, po le International Organized Crime Syndicate. O leo lo tua ia nei e ngoa ia tani ngoa pāhulu tangi. Ma o lo tua ia ilo na whaimalanga mai i New Zealand nei, e wha o leo tini tangata le masino au kuso lua o lua wha. I reporti ale RNZ o lo whamawina ai o lo molia whaatasi nei le li o tangi noa pāhulu tangi mai isi o tangata le maliu o tui pulo tuvi. A o le isi to alima o lo molia le awai i tau pule ngam whainga whaaso tu la fono ai lanto organized crime groups. Ma ua foi whaamtalanga leo o lo lanto masalo mia foi o le syndicate o lo iai lea tangata. O lo lanto au mai i to tono New Zealand whala au whasaino le methamphetamine, cocaine, whaapea la au malosi. Mai whaapea foi o lo au mai mai i Amerika. Ta ua na amata mai suasu e ngā leo i se whaamomoli na tau mawhai e au mai i New Zealand. And whaalave ina le vaenga o tiute po le customs. Whamawina e o atu lava le se fulu valu kilokalama o le aisa, ma 25 kilokalama o le whala au whasaina. O vaenga o lo i aile talitonunga e fiso tai atu i le syndicate. Ta ue leo o lo lātou talitonunga ina ua le sao tong fitinga i lātou nei. E tu sai ma le au maia i tu tono o whala au whasaina. Ma la au malosi, o lea nā lai lo na amata whaatino ngā yoinga whaarisu tu la fono. Ia na tu lai mai le LFA Fam Nova, Mangry East, whaapea e ma Beach Haven. Whaupopo leo le atali o le tamā ia tui pulotu vi, lea Samoa ia ngā iai le tau pulpulenga le crime group. Whao iai le oti, ai le ililiwane i le tamā ia tui pulotu. Whailo leo le li o tangi na whaamatala o se fly in, fly out, shooter. E le umi se taimi e sa wai, e na o le sau lava e whaatino le ngā luenga, toi malanga e se atu ailoa. Ai o isi, e na o ni tangata na te whisota i atu iai ma whiso swani ia te ia, i me mo mia e peo la au malosi, i le whai ai o le ngā luenga. Ai na whaamanino le leia leo e le aise so o tanga po o se whisota inga, ma le awai atu foi o siata māmatua o tui pulo tuvi, i ni whainga whaaso tu la fono, o le awina mai o ni whala au whasaina i to tono New Zealand. O lo tapu mo se taimi le tu maui ngoa o i lanto lo awhia tu la fono, se i vanga na ai le li o tangi noa pāhulu tangi, o lo te uma fo i lanto o lo awhia i o lanto mulianga. O lo tālia le tu lai o le li o tangi noa i lumo al whamsinonga i to tono New Zealand. Inisio tala, au tali ai se aso pe o no toeva ai le po o le tau le penisini ma le swa o leo mai tauina se reporti for sia le parlemene le foto e no party po vainga fa fai ine a mata me la to e lango le fa nga ino ta avale e alu le wila pe o la fa nga le maru si angole le tise
i te tono au te roa. O le nei reporti o whaingoina le State of the Nation report. Ma o se reporti na tuina mai le vaenga o ta o le EV advocacy group Drive Electric. Ma o lato whamawina. O le whaongai no ta avale nei po EVs. O le ava ai te leo le suinga i tūlanga tau le malu si anga i te tono New Zealand po le energy system. E le ngā teilea. A le ava ai foi le tu ITT o kasa o ona po emissions whaapea le whaalangolango atu i swau e awina mai. I le nei reporti o lo ta uai o awalo whemalanga inga po transportation o lo iai nei. O lo mawai le o atu le se fulu valu pasene o kasa o ona i te tono New Zealand. To e titi lava a maua le afo le kaponi po le carbon dioxide emissions. Ma o leo whaudoi na malo si ai le atunu ina ia tilo o le EV o se aseta le lei. Ma o se aseta e alu le wila e mawhai na whaelua i so se tu. Ma o lo mawhai na whaongai na tawala inisi o awala whate ikonolosi. E tu sai masai lilinga au su e na o lato whaali ai. O le tolu supa sene o ta avale o lo i te tono New Zealand. O ni ta avale ua whaingoi no le vehicle to grid. O lona winga, e mawhai ona toi maua se isi maru si angole le tise mai le maa o le ta avale anga e i grids. Po le vaenga o maua mai e maru si angole le tise. O lo whai lo fo i reporti tu lango le soifua maloloina whaapea. Le taunga tā ma le tetele o le seleni te tongi vaenga o kasa o ona o lo maua mai ta avale. Ma le tele o awala o whio inga o whiai ma le whaita wafe o tusi po admissions. E tu ina atu mai whale mai. Ma le sili atu lea ma le silua afi o maliu e tu lai mai i tausanga taitasi. Ono le afia i le ea li kasa o ona po air pollution. Aina whaalia fo i le upu ia le Drive Electric o le whai unga le malo o tāluai. Lea na ave ese ai fuafuanga e pere pa u na iai o le clean car discount. Whapeai o totongi mo le whaongai no le awala. Lea sa AVS, tai o le ua toi whātau taia. Ma o le ala foi leo o mol mawinai le pa utele o tangata ua toi anga e whātau EVs. E pei o na iai le luas fitu pasene i le tausanga luolo tolu. A o lea ua pa u le sfutas pasene tu saima reporti le tausanga tāluai. Ma i tala mulmuli o le ofisilingia pele au wai ma le au wai o le malo New Zealand. I le fuafanga malo au whātasi. Le langolango ina leo le tali ma la asanga o whaatulanga ina le whamsinonga whaavao malo po le International Court of Justice a ngai tonu le mta upu tau i suinga ma le a leo le tau. Whamawino lo talia se taimi whaatino ai palo ta atunu i le whanatanga le UN General Assembly pe lato te langolango ina fuafuanga o folosia e le International Court of Justice. Mo le sila fio le nei fuafuanga o le atali ai atunu ese i ona tūlanga whaatu la fono. Pe a maa le tele o a afianga o kasa o ona mai i atunu. O le nei mata upuna ta imua ai Vanuatu e na langolango ina le silia ma le ono se fulo atunu. To tele lava ai mai le Pasifika. Taluai o atu motu mai le Pasifika e au fia i Samoa. O lo bol mawina le matua ia a fia tele i suinga ma le alo le tau. E pe ona iai le si pea i lunga o le swasami. Policy level rise. I reporti mai le tio whawa maloa New Zealand na whaailoa ai. O lea lava na langolango ina i New Zealand fuafuanga le tarusanga ina. O se manatu whaatu la fono mai le International Courts of Justice po le ICJ. E tu sai ma nei mta upu le tarusanga lua o lo tolu. Ai o lo talia nei po le mea wa langolango ina la e New Zealand. Le taunu unga wo o iai le mta upu. Ai talu ai le maua mai o se talia New Zealand po fea tu wai. O lewa upu ia e nisi o tangata ngā lulua sosio manga, ma tangata ngā lulua e tūlanga par tūla fono. O le lātou mau, sa te tau ia New Zealand o na le tau mate le tu e awa iai. E te tau lava ia i lātou o na tū, mō na ia tunu o le Pasifika. Ono a awhianga te tele o lo whitai iai pea. Mai sui ngō le tau. Mō le sila whio le mata upu foi le nei lea sa awa ia tuai sui mai Samoa. O le sa avea malo ia sili o le atunu i le nā taimi ia sua Helen Woolwork o le whaululunga mtanga luenga o le vai fafo ia pestano mea simi ma isi e tu ina atu so lātou mau e tu sai ma awhianga ua iai suingo le tau. O lea sa awa ia tuai ma le sa avea foi ma sui lo ia sili o Samoa ia le toa le whai ngā David J. Fong whapea sui o Samoa mai atunu i fafo. O Sauiao Francella Strickland, ampasa o Samoa le malo tele o Netherlands ma Belgium, o Seve Esekia Soloyo po le Associate Public Solicitor lea o le Office o le Loya Sili, o Ray po Rai Manuleleua, First Secretariat o le Samoa Embassy i Belgium,
Whapea Brendan Plant ma Fleur Ramsey o expert legal consultants hia na waifatasi le taimi le fina wina o le ni mata upu. O tato reporti na umwhaina tu whāta sia lau Radio Samoa mo lau whafonga anga, whaftai whafonga mai, tō wha soifua.